Palapit tanang palapit king kapag masusyan king kamatayan, pamayla sa ampo pang pamanyubli ng mebye ning ginutamong Hesus Kristo. At metong ka rin dapat bagi pigugunaman tamo. Yapin niya, king kakatamo kayang bie, itamo, tamo mababulag ka rin dapat tamong eusto. Kasi po rin kayi, itayng metong abagi at dapat tamong pakasuryan king kakatamong sarili. We can actually fool ourselves. At sabihan tamo king kakatamong sarili, okay na ako kanini. Mayap naman yung gagawan ko eh. Pero yung kutang, ita kayang kaya pa na ita, itang ditak bagay gagawan tamong mayap. Puta naman, yaing makasabagal kay katamo, anyapin etamo, lalong, abibye ing sarili tamo, king pamanukita mo king apong Ginoo. When complacency sets in, potang sasabihan tamong pwede na. Anya, kung na isulong pa ing kanakong sarili. Pwede na ini. Pagsagana. King relasyon, pwede mo naman po ita. Kasi okay naman eh. Magana ka naman. Agyang lulokwanan na ka, itayong sasabihan mo king sarili mo, anyapin mabubulag ka. Mo bubuklat ing kekang sarili, ketang katutuan. Na in the end, you deserve someone better than this person. Anya, dapat siguro, lawen tamo, pota pa'y bulag tamo. Ing Kwaresma, metong yang panahon, ban kanta, ibuklat talang masala, ding matatabo, king katutuan. King katutuan, king kekatamong sarili, ampo pa king katutuan, karing taong makapaligid kay katamo. Banketa, akit tamo at asuring tutu. Nung itamo, talagang tutukita mo king Ginoo. Kadwang kutang, yapin niyang sasabihanan ni ngapong Ginoo, king kakatamong ebanghelyo. Tutupin kaya kilalayo ko. Do you truly know who I am? At siguro, itay meto nga baging kutangan tayong sarili tamo. Kabang lalapit la, dening aldo, ding kakatamong kapag masusyan king Ginoo. Itamo kaya, para kikatamo ninuya i Kristo. Who is He really in our life? Makanano ya ka-importante ining taong iti. Bakit? Kasi itamo, balo tamo, nung makanano tamo ka-importante para kaya. Pero itamo, makanano yung pamangilala tamo kaya. Madalas, potang tao la rin kay katamong karelasyon, kukutang tamo, kaluguran mo ko. Emo enough itang atsuyukin, emo enough itang titext na ka, emo enough itang didina na kang regalo. Pero you always ask the person, if the person truly loves you, in spite of the manifestations of different things. Bakit? Kasi agyang atsulo retang papalwal la reta, pangluwal papalto na ning tao. Ning kay aliwaliwala buring sabyan. Aliwaliwa tamo pamanintindi, kareting bagay areni. Nyapin ding aliwang tao mo, maraming yung mga umaasa, no? At akala nila pinaasa sila, pero pala hindi naman, dahil iba pala yung ibig sabihin nun doon sa taong gumagawa nun. Kaya ang tanong sa atin ni Kristo, tayo ba, ano ba yung pagkilala natin sa Kanya? Alam ba natin na talagang siya ang sinugo ng Diyos para sa atin? That He is the one that God sent for us, for you personally. Kaya ba't ikatlong bagay dapat tamong kutang king kakatamong sarili? Maniwala tamo talaga na yung oras tamo at suking gamat ni ngapong Ginoo. Na may talagang panahon na tinuldok ang Diyos para sa atin. Anyapin, itayong metong karing bagay dapat tamong lawin king biyeta mo. Maniwala tamo na ing biyeta mo, makagulis siya
Eking swerte. Eking mipaintagon mo. Eya serendipity mo, kabud, ingbe. Nune, atsuyo king plano na ni nga pong Ginoo. At nung maniwala tamo kanita, at tamo maniwalang at sumuking ariya yan, at sumuking na ganyan yan. Therefore, we must put our full trust in God. Sabi na po, diptananan nanuman ni Kristo. Bakit? Kasi pamiras ing oras na. Pamiras itang mituldong panahon. Nung itamo, paniwalan tamo ita. Mumuna, maniwala tamo kingapong Ginoo. Na ating panahon para kaya katamo. There will be that right time for us. Kaya ba't kadwa, maniwala tamo na ing Diyos masantinging plano na para kaya katamo. That God's plan is the best for all of us. At katlo, pwede tamong maninaya. Tama malagwa. Bakit? Kasi balo tamo, when the right time comes, all things will fall into place. Because God only wants the best for His children. Amen.